ও ভাই কেনে Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Hello guys, what's in the right channel? Good morning. আমি ফুৰিবলৈ গৈ আছো আৰু ক'ত গৈ আছো ভিডিঅ'টো চাই একবাৰ এনজয় কৰিবা আৰু আমাৰ লগত আছে নতুন বন্ধু পাই আছো আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব তো চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰিব চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে দিলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাকত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব তো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণলৈকে চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰিব वाओ ये है शाम का नेचर फिलहाल वीडियो लास्ट तक देखते रहे और वीडियो को एंजॉय करें मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र के बीच में आप लोग कैसा नजारा आप लोगों को दिखाऊंगा इस रास्ते में क्या है मेरे को मालूम नहीं लेकिन हाँ इस रास्ते से जो लोग जाते हैं ना उन लोगों का जर्नी अच्छा होता है मतलब हैप्पी जर्नी होता है शुभ जर्नी होता है तो देखते रहे वीडियो को लास्ट तक और एंजॉय करें दोस्तों एक बार बोलूं ये रास्ता देख के कुलदीप पागल हो गया है दोस्तों आप लोग कौन से शहर से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और आप लोगों के लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है एक वीडियो बनाने के लिए আপোনালোকক দেখুৱাম এটা ধুনীয়া দৃশ্য টিম্পু বৰাই যে আছিলে ন যিটো ঠাইত আমাৰ গোৱালপাৰাত তাত টিম্পু বৰাই কৈছিলে যে ছিকিমৰ নিচিনা তো ছিকিমৰ নিচিনা ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ গোৱালপাৰা হয় জাহাজ ব্ৰিটিছ কালৰ জাহাজ হয় চাওক এতিয়া আমি তললৈ গৈ আছো আপোনালোকক দেখুৱাইছো ধুনীয়া শ্বট দেখুৱাম আপোনালোকক চাই থাকিব আৰু এনজয় কৰিব এয়াই হৈছে মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু আছে তাতে নৰনাৰায়ণ ব্ৰিজ মাৰো এ ভাই তো গাইজ ঠাইডোখৰ বহুত ভাল সেইবোৰ কাৰণে আমি ইয়াতে কি ফটো ছেশ্যন কৰিম মানে অলপ ফটো চটো মাৰিম তাৰপিছত আৰু আপোনালোকৰ ধুনীয়া ঠাই দেখাম মানে ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ আৰু ইমান ধুনীয়া ঠাই আমাৰ গোৱালপাৰা বহুদিন ধৰি মই ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ ভিডিঅ' নিদিয়াৰ কাৰণটো মানে পিছত কথা পাতিম আৰু সেইটো মানে একচুৱেলি অলপ প্ৰব্লেম আছিল তো আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এসপ্তাহ হ'ল এসপ্তাহ ধৰি মই দিব পৰা নাই মই অলপ মানে ট্ৰেভেলিঙৰ কাৰণে অলপ মানে কিবা কৰি আছোঁ মানে বস্তুবিলাক লৈ আছোঁ তো এটাকৈ লৈ আছোঁ মানে আমিতো ইমান হেৰি নহয় এইটো মালটো লাগে ন মেইনটো মাল লাগে ঘূৰিবলৈ তো মালৰ কাৰণে অলপ আৰু বস্তু লাগে কিছুমান যোগাৰ পাতি লাগে আগত সেইটোৰ কাৰণে যোগাৰ পাতি কৰি আছোঁ আৰু ঘূৰিবলৈ আৰু আপোনালোকক বহুত ধুনীয়া দেখাম আৰু প্লেনটো বহুত ডাঙৰ প্লেন মানে ভিডিঅ'টো চাই থাকো আৰু এনজয় কৰোঁ ফ্ৰেণ্ড ঠাইখন কেনে লাগিল ভাই ঠাইখন কেনে লাগিল চাই কমেণ্ট কৰি জনাই দিব
I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ' আৰু Hollywood perfect. That's how it goes when you Hollywood perfect. Now हम लोग जा रहे हैं असम का क्लीन विलेज देखने के लिए रंगसापारा। Hollywood perfect. Ain't got no place to call my own. Feels like I'm better off alone. So sad inside and hopeless. These Hollywood hoes never notice. Can't get. এতিয়া আমি আগেত খালোঁ ভোট খালোঁ আৰু বজাৰ চজাৰ কৰিলোঁ এতিয়া আমি যাম ৰাংচাপাৰাত যাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম বৰ্তমান ৰাংচাপাৰা কেনেকৈ হৈছে 2020 তবা মানে Back up. Girl, I miss you. Can't get back up. इसे कहते हैं गोल्डन असम। तो आप लोग देख रहे हैं गोल्डन असम कैसा है। ये चावल है, चावल का खेत है। आप लोग देख रहे हैं चावल का I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. আৰু ৰাংচাপাৰাত সোমাই দেখা পালোঁ যে প্ৰথমতে দেখা পালোঁ এইটো ৰাস্তাই ৰাস্তাই গাঁওবাসীবিলাকে চাফা কৰি আছে মানে পৰিষ্কাৰ কৰি আছে ঠাইডোখৰ আৰু এনেকুৱা ভাল লাগে প্ৰথমখন অসমৰ পৰিষ্কাৰ গাঁও এয়াই ৰাংচাপাৰা। নামিলোঁ এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাংচাপাৰা Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Girls impolite in the club every night. That's how it goes when you're Hollywood. অসমৰ প্ৰত্যেকখন গাঁও যদি ৰাংচাপাৰাৰ দৰে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নিকা যদি হ'লো হয় কি ধুনীয়া হ'লো হয়। নো এন্ট্ৰি কাৰ বাইক চাইকেল Wow, really beautiful रंगसापारा गोलपारा असम इतना सुंदर है हमारा गोलपारा में है। हम लोग प्राउड फील करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ में भी इतना क्लीन विलेज है। गाइस मेरा हार्ड वर्किंग कैसा लगा कमेंट में कमेंट कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ৰাংচাপাৰা যাই কেনে লাগিল जहाँ भी देखो साफ सफाई हो रही है। वीडियो देख के कुछ मिला तो
आप लोग कैप्चर करिए और मेरे को मोटिवेशन कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक और आप लोगों के शेयर से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।